Туғандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Бүгін число сентябрдың 3-і болып қалды бұйырса. Ноқат мал базарындабыз. Бұл видеода ушул жылқылар була туғандар, жаш тайлар, құлындар, бейлер бұйырса аралаштырып тартып барабыз. Бирде лайктардан басыңыздар, бізге катталып. Мына ушул кичинекей құлын 36 000 болыптыр, эркек. 36 000 болыптыр. Мынау қара құлын 60 000 болыптыр. Burada erkek tay. O. Туғандар, бұйырса қолдан кешінше тартып шығарабыз. Лайк, комментарий қалдыр, бізге қатысып қойыңыздар. Сіздерге әрдайым қызықты видеолар шығарып тұрамыз. Тай қанша болды аға? Білбеймін дейді. Ноқат арал. Жылқы базардабыз. Жылқы сүйүүчүлөр барбы? Наул бе құлыны. Баласын алып құлыны? Бөлек бұл? Қаншадан екен ака? Қаншанысы? Мына үшеу қаншадан бұлар? Нары біреудікі. Бе біреудікі бі? Мына үшеу қаншадан? 90 000'den, бұл 60 000'den. Bazar bağıldı yok ya, bağ verirler ya. 90'dan 60 000 dedin ha, erkek taylar. Бұл, мына bağısını айтпады біреуінікі? 130 değil mi? Бұл бе 130 000 депtir. Assalamualaikum. Qancha ekan bu aka? 80 000. Bazar qancha berdi? 65. 65 000 bo'lib turibdi bazar. Assalomu alaykum. Qancha ekan bu? 55. 55. Bazar qancha berdi aka? Pazar 43. 43 45 deydi. Assalamu alaykum. Qancha ekan bu aka? 70'ke vermedim. 70'ke bermediniz. Erkek kulun 70 000'e berberdir. Yaxşı. Şef bu qancha ekan bu? 55'ke. 55'ke berbeyt aspa. 55'ke berbeptir. Bul hurgaçı. 80. Qanchaga berbediniz aka? 80 000 dediniz. Qanchaga berbediniz? Bazar bağı oldu mu? Vallahi sodanız versin. Assalamu alaykum. Qanchadan ekan bular aka? 70 000 ekan. 70'ten. Bular erkek burgaç mı? Erkek. Hakikaten erkek ha? Bazar qanchadan berdi aka? 58'den beri. 58 000'den berbediniz. Yaxşı. Sodanız versin aka. Ava qanchadan bular? Bunlar 130 'dan. Şuna 130 000. Bular erkek. Erkek. Kulunlar ha? Erkek kulunlar ökön 130 000 deydi. Qancha ekan buldasın? 60 kam oldu. 60 ekan bu ara. Qancha berdi bazar bağıldı mı? 30 Bazar bağı oldu deydi. Satıldı aka şul. Satıldı qancha oldu aka? 65'ten oldu. Ha. 65'ten. 65'ten lan. Bu kavuğu da.
65 mingden. Erkek kulumlar. Ne kadar bu kaşka? 65 lira burası. Maleki erkek kulun 65 milyon satılıptır naminen şunla. Assalamualaikum. Kaçaga ne bulu? 140. 140. Bu yaş qanday qoldi? Kulon. Kunan 140. Bu mingi boldu ya azov. Azov yana. Nomer qaldıra ali aka? Aytıverin. 550 Aha. 93 86 93 Bazar bağılgan jeberde aka? 115 115 minge berip aytatken. Azov eken. Yaş kunan deyt. Ne kattala ola o? Hayır. Boş. Boş da olurken. Assalamualaikum abi Aslı. Bu kaçaga ne var bunun? Bu 85'ti. 85. Pazar kaçaya var da var? Pazarın artık böyle tattı. 85 erkek. Ayşınsın. 82'ye. Ben bunu aytayım mı? Kaç birinde aka? Tamam nanu 82'de. Sonra pul kaçaga mı? Pul kaçaga mı? 100 lira. 100. Nan bağlı tavşanda. Yemek ola uğramış. Yok, yürü veremem Naci. Nan bağlı Ben kaçaga yarı koy. olan yüksek. Özpürüm ola ki özüm yemez özüm almayayım. Kaçın bağlıdasın? Özpürüm ola. Hadi. Bir altın bir. Kaç verip koydun? Beş yok. Çıkavata bir. Altı bin. Hadi lan. Bize emanet. Kaç verdiniz ama? Pulunu veremez, pulu yok. 103 milyon o. 103 bin ne Erkek. 103 bin. Assalamualaikum. Kaçın ne kadar var? 55. 55 pul. Ne varsa? 95. 95, 55. Pazar kança var da? 51. Ne 50 bin ya? Ne kaçı? 82. Ne var kimler? Ne kadar ne var? Ya karanın bağıltağı da bir olsa ha? Vallahi. Tırpayla oramızdaydı. Tuğanlar, mına uşutup buyursa video jintықтайбыз. Лайктардан басып қойыңдар, бізге қатты алып дегенде.